Inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje Donald Trump nk'uwatsinze amatora ya perezida aherutse kuba muri icyo gihugu, akazayoborana na visi perezida we JD Vance. Uyu muhango nta kinini uraza guhindura ku biba byaravuye mu matora ya perezida hariya muri Amerika, ndetse ku nshuro ya mbere kuva mu 1988 nta mudemokrate n'umwe wigeze atora yanga uyu mwanzuro. Uyu muhango uba uhagarariwe na visi perezida ucyuye igihe, bivuze ko Kamala Harris watsinzwe na Trump ariwe wari uwuyoboye. Nyuma y'iki gikorwa yavuze ko uyu munsi ari ingenzi kuri Amerika, yerekana ko nyine ibikwiriye gukorwa n'iby'abanyamerika bakwiriye kwitega ku gihugu cyabo. Kimwe mu by'ingenzi bigize demokarasi yacu ni uguhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Mbere y'uko inteko yemeza Trump, Joe Biden uyoboye Amerika yaraherutse kuvuga ko abanyamerika badakwiye kwibagirwa ibyabaye ku itariki 6 Mutarama 2020. Icyo gihe nabwo inteko yari igiye kwemeza Biden, ariko Trump yanga kwemera ko yatsinzwe, ndasaba abamushyigikiye kugana ku nteko bakaburizamo igikorwa cyo kwemeza Biden. Imyigaragambyo karundura yakurikiye icyo gikorwa yahitanye abantu 5, abandi benshi barakomereka, mu gihe ibikorwa remezo byinshi byangijwe n'uru rugomo rw'abari bashyigikiye Donald Trump wamaze kujya ku ntebe isumba izindi hariya muri Amerika. Naho abasirikare ba Ukraine batorotse ikigo cy'imyitozo cya hariya mu Bufaransa. Abasirikare mu ngabo zidasanzwe ba Ukraine batorotse ikigo cy'imyitozo ya gisirikare mu Bufaransa, byongera kuba ikimenyetso cy'uburyo Ukraine ikomeje kugorwa no kubona abasirikare bashoboye ku rugamba. Abasirikare batorotse bari muri brigade 55, aho abagera kuri 2300 batorezwaga mu Bufaransa, abandi 2700 bagatorezwa muri Ukraine. Abatorezwa mu Bufaransa banasuwe na Perezida Emmanuel Macron w'icyo gihugu mu kwakira umwaka mushya. Amakuru akavuga ko akurikirana n'imyitozo yabo mu buryo bwihariye, bitewe n'uko abagize iyi brigade bitezweho kuzahindura ibintu ku rugamba. Gusa byose ntibyatumye aba basirikare badatoroka, nubwo umubare w'abatorotse utatangajwe. Umuyobozi w'iyi brigade yasabye aba basirikare kugaruka mu myitozo bakitegura urugamba, uretse ko benshi bemeza ko bigoye cyane. Ukraine ihanganye n'ikibazo cyo kubona abasirikare bahagije bifuza kuyirwanira intambara ihanganyemo n'Uburusiya, cyane ko benshi babishakaga bagiye ku rugamba, bamwe bagapfa abandi bagakomereka. Mu magingo aya bisaba gukoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo Ukraine ibone abasirikare bahagije, rimwe na rimwe bakaza badafite ubushobozi n'ubushake buhagije bwatuma bitwara neza hariya ku rugamba. Ngushimire cyane ko wahisemo kujya mubwira amakuru agezweho no kuri Brando TV. Shalom, Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.